Om Swastiastu. Enggih. Suksema antuk desi. Sudah malian iki. Enggih. Uning ayang wastan tiang KDM Apresianti mahasiswa staf Keturunan Singaraja. Ring raina mangkin tiang poleh hamungan jagi nguacen cerpen Bali. Sedurungnyane suksema majeng ring Prodi Sastra Agama Pendidikan Bahasa Bali sampun izinin utawi memberikan tiang kesempatan utawi kepercayaan untuk nguacen cerpen Bali. Cerpen sanet yang ambil Memuda Kids Zaman Now karangan oleh Bapak I Gusti Lanang Sutenjo Narendra. Alasan tiang ambil cerpen puniki mawinan menyangkut dengan jagat sekarang atau zaman sekarang lan bahasanya nih gampang dimengerti. Dia sambil ngantos semeton mangdaake sane miar sayang. Kisiran iki. Jam 18.03. Dia sedorongnya nih majang ring ibu bapak dosen tiang ring kampus Tamu Keturunan Singaraja menapi gatre dumagi kenak Rahayu Rajang beli embok sarang adik tingkat tiang ring Tamu Keturunan Singaraja lan semeton tiang sarang sami penapi gatre dumagi kenak Rahayu Rajang. Hilang. Enggih semeton titiang sani jagi salam sapa dados komen ring kolom komentar sambil mirengang tiang nguacen cerpen Bali. Dumugi suaran tiangnya jelas kepiar sayangnya. Enggih mawinan sampun ngawit galah 6 sore nguacen cerpen tiang jagi kawitin. Kids Zaman Now oleh I Gusti Lanang Sutenjo Narendra. Sing tadi lambihin bedek celanane loh. Suka pesan mata memini ninggalin. Entu tampak busulnya ini di gempol jite ngenah. Men seriba barang ti nepukin pianakne mepenganggo soleh gati.
celana bawa apikang, baju singlet kelet tipis buka penyampaian santan, nyonya nilu he tengkop. Yen batas di jumah umah, ya tuh sing lakar ngurus, dong eni bas lakar megedi pasu. Abad buka cungkil mata mimin nepukin. Pianakne tuah kenyam-kenyam, nyaru sing mireng. Pragat itah nguntul-nguntul ngetul HP. Mirip subuh pragat ngupload status di Facebook mare iluh nyautin. Mek sing ngerti, mula kene jani ab jagate, masa icang oren emek pesu apang makaman sarung cara emek entuh. Is, amit-amit. Gak deh, pang mek nawang nah. Nima dan gaya mau penganggu kis zaman now. Memene bengong tanpa saut. Beh, mirip iya subuh kaliwat tua, kapah pesu, kanti joh sajan ketinggalan zaman. Apa madan gitu? Matakon memene liatne suung mangmong. Kis ento artinya anak-anak mek, now arto artinya sekarang, kini jani. Kis zaman now artinya anak-anak masa kini mek. Be, pesaut iluhe buka guru SD nih ngajahin murid ane paling beloge. Memene mendap, puyung liat ngelektak pianak ne magedi megandeng onda, ngetekol bangkiang gegelane. Saga teke kurnane uli cari, mirip mak impas aja iluh dirurungi. Uli angkul-angkule je pesan iya matakon. Nak kija iluh magedi, pengangguan nembe akasitan, kualo ilet celekot tokane. Aniluh nyautin patuh elo graus nih buka ilo masaut itu nih. Ye, bapa sing nawang lut, keto mula ab jakate jani pa. Entu madan penganggu kit-kit zaman now. Tawang bapa. Kurnane makasyap mireng raus nih entu, patin udude di palang ulude melambat. Ndas bedag, kikit angguna penganggu. Pantesan kesiapan gitu, mecelok kotok kan iluh. Sing ada nyautin, pedidiana iya bingung sade bibehne bawah bewe. Udude ulung nepen inan batisne. Inggih, patah asa punika daging cerpen sani wacen titiang. Pitekat utawi pesan moral yang bisa dipetik ring cerpen puniki inggih punika iraga dados nak bajang dados nutin ab jagate nanging sampunang terlalu berlebihan nanging nika ngeranayang banyak hal-hal negatif sani kaundang. Ajeng ring Gustayu Sukmawati Suksema, Desi Sri Wahyuni, inggih riantukan tiang sampun pusan utawi puput ngwacen kuis cerpen Bali. Sedurungnya nih tiang nunas geng rene simnampura yaning nenten keiwangan nakadi salah baca utawi suaran tiang nenten jelas tiang nunas pangamputer majang ring semeton titiang sane sampun miar sayang suksema banget. Akhir kata tiang sinep antuk para mas santi. Om santi 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 om. Suksema.